my de share yadamoa se amamoa ha premo to Sompa TV sunie Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9 and a Sompa 90.7 yenyina ya kabomo and na ewia dumie no kase no e braso say de edan mo and semwa e ba no doso de bedi mo tintimai no e bi ene se franka tuni abede e chode man pipi amanyoko no ye rana po akasa fa yonko fa e da manyofo ene eye nananom entem hia e de ma wonom ho. Chamber of Construction for so penny odano yewra Emmanuel Cherry say yewra mi Adam ese watua 10 billion e de ama wo mo no kure bi anim ye ka say sitag mpagin for edaso agiremo e wo strike ni mo nenne wonom e ba be konhyiamude e de afa e ho e de ensem e na epiepie ba eja bi ato wasemfosu e chan temu daja na so ahye de wonua ese woni ni waso ebusia yewra kwaku anyi doho ene wo hwe sade kane mampanyi ya wanya ne baby coffee fiata milso na wone no fa yonkofa etie na yade a wono so atwere enwoma bi de afa ne ho ani nyina yade emu nsem ebedan wo se sono mase yewra mahama ene yewra baumia eme debate ya emra se badwafo donkuma ne se amamra no kura makwan ne mo womra se badwafie na MTN Ghana fo so de ensem bia to dwane nyina no yare ho sem ya edi wono mawu e wondwumadie mu agogo so for daso ejina mu se aban ba ye no e kama ye se tweke a watweke a kire ne nyina no wonhu se dogo bi no abe ene ma ehia won womo de tun central for anim ebusia wo hwe eye se de nesika nibre eda owo afa no a enepa bi akwakodi nsensem wa prosifo ensem ni nyina no ne so no ankasa ni nuaba wokoton no ede na kwa brochiri ene e ton no ene e frɛ ne trafficking no make say mpanimfo ni abre say UN da wo mudie ene asem tie da so no Ghana yenso ya babo so say child trafficking ye bi ehun afirim sebe ya hundide ehun sembesi piesita ewo Kumasi kropon mu nte no keme mpanyimfo akwakoye ade bi di amasuku miensa bi ewo pom hase no ma ye beda na di ede akere wo ensempa ebe onua na maba so na botati otimi twa asuo duru asuoja yemfa na ase no ma OCP fertilizer womo eneboa ma asase yeye na nobaye nso timi so doso na nipa ebedie nso nya ahoden foforo na baabi a ye tonko ye ho niema no ukona ubusa na ebi ni ho antem na de woma homa ama won Institute of Expert Travel and Tour womo enenim aburochire kwan na enkratasem nso womo ye ade enti se obetu kwan akwa aburochire akwa kosua ade ukwa ye adwuma anampo ukonsra hwa wonom ene betimi aboa wo de biara da se okọ Facebook YouTube nom ene TikTok na se Sompa ewo ho a na ase no ya na de ama cloud internet fo wo mutumi bobo CCTV camera nyina ba bia wo bia no uhunu de ekoso ewo wachi na maami abe se yade bi etewo so no eno ane se wode wani kire ne nchen ewo apatarapa junction ho a na fe wadom atu ase ede ama wo abrochire ne de ye ekọ ene se 21st fo wo mo Europe to nyina esase atika no Express group for ene de ekro enti man bia pese okoso no adama na wode ho abata wo na fe waye bibia yie koko yemfa ntukwan ehye ho abroni kura be refute visa ene enti 3 eco capsules eno ene wo so no nom na enema nyina eyeye awiaji ahoma wei se ode hye bi o Europe na wontimi nya adwuma ka che se ni sisia 0244 915 116 21st clinic wo mo ho sayare ewie wo mo ne kan ye ho a ye de nsempa no ebrewo edi ameje so japia apamdada meni obapa ohine irema me ekua ye boa esiama bronya kan ye ho Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no enso edijuma Sompa TV kwa www.sompaonline.com semni nyina da ye krukra edi akogwo ntu kwa no kekenka bi na watie bi nso ede afri wabusia afa yenje brani adaje wadaroma na ensem ne se de sitie no yemfa enaimo ye hye na se ede afri amanyo sem franka tuni abede ekre ede ma NPP so kokko amanyoko no ye Ramati opoku prempe dodo na pan mrane se napo wano so de nani akere mo ewo nananom ya mo ada nananom atankonwa sase so ede wosie akwakoye oyo ni nyina no eni se wotu anamon na wakwa kire eni so ni die ede akere wonom se wono ena ye kase no empanyifo ye wo amanyoko ni mabo ni din se womra
no mebo Dr. Mahmoud Baumia sebe ya dwumadi ahodo ye si woni so ene okon no nyina fa abato yi ho no wonom etimi akwa akodi nkonim egwo mu wa bra wone eye His Royal Majesty de chenene Abraham Kabu akokon ya wotoso miensa ya wodo wani chemu Otema Traditional Council wono ene sa eye Paramount Chief of Pram na nanom atankonwa bedwa ni nyina ho no wone no kodi enhyiamu wa bra mu kasa ye no na akwaye enigisem asemba akoya na po edi tu dwa no ene se wo hwa yonkofa ye da nananom ene amanyofo entemu a na sa wodo wani chemu MPP amanyoko ni mu ye wura ba wo mia ne ticho ne campaign team ni mu a eso wonom ani na eso wonom bonte no enya ade a wode eba betwetwe form a kire ni so bia da sa ade bia enso ani bia ede a kire nananom yenko ye wura na po ne nsem ya wo se ye no ise no kan no. It's a very important day. But today is a day to reflect. A day to start thinking about ourselves, to start thinking about how we develop our community. And that is why His Excellency Dr. Baumia says, for Ghana to become Ghana, the partnership should be between chiefs and politicians and religious leaders, because they make the society. My party's motto is development in freedom. The individual should be free. His community must be developed, and the whole country will then develop. To what you have done in education and energy, Jecha expects that God will lift you to where you belong, so that you can do more for us. I want to have peace. Kaji peace, ye Ghana, wo many wo pen wo ibajo. Eje kumase na hale blonya. Hia we ke baba wa dangbe ke gan pupai. Se esusu wahi. Ka chapi kumase pe ni atole ke eba ya no ngaleje. Se bomode ne descend ke je ada ne ba bubula ke ningo ipale ya he ko hu ni esu gamami. I think echuni nisa ge maungben ni enine nkogbo ebomode ni epe ni peja ni bubula hu ke ni go bi mbayi ke boale. You are very courageous. Maintain it. Kai you fall a share. You mo for the kai. Politics is about message. How you package it and then throw it to the people. Let them say whatever against you. Don't mind. Don't worry. Prove to them that you are capable. As my regional minister said, it can be possible. Mo fẹ́ money oba voto hale ni mo ba job. Mo fẹ́ money ota o hamo kenona ye gboyin aje o voto a party koklo. Mo fẹ́ money a vote NPP ni mo ba jole. No for de ta o e ba na twa manyaba. Ajaba mi solo bi tetelo Ekelo abusia ni nyina da eye ni chiesem adwom ena na wonom eto wa bra na omugunsa ede amayewura napona na nanom hefo ya wonom kasa ye no ene wo mo mudi nka no mo se ne wo hwempo ntudwuma ya ekoso wo mama fa na nyina no a ene wo de wani kire mo ewo eye adampotam won so a wonom so mo ka Ghana ho ntene ya na wonom akai wonom na nanom mo kasa kire nso kire se o amano de etese nkrato eno ani so back package ni ye no ato e de ama amanfo no man kasa beto maso na aso mani ntino mayewura napo enhwe akom ho ema na ni anase ne honamu empopo won hwe nanim de won nanim no won hwe so enye beboa amankonimdie nso etimi aye ne dia awia premato rekase na yeguso a yede so ho aka nkasa mo Sompa TV so na eto efa baabia yeto aso na fe yewura ensem foforo mu a na no yewura mi Adam ede nsemi kotu dwa omrahye badwa fie na ansa na no wodi kan kra kasa ede kire chamber for say o watua wo mo ka no bia de wo mo de no kama se fa kase na watua ene wie no wasan de betu dwa say 10 billion Ghana cedis wasan atua de ama wo mo na no ene yewura Emmanuel Cherry won na ye penimpa woda chamber of construction for no de abetu dwa say ensam na papa no bro so no bia no se bia yanka se pani ditro na nso no kure bia nim
sika kura wo mo de ono ebro 15 billion na so sabre eda so ada ho a wo mo nyantua bi enti se wo ka se watua de ama wo mo asabio wo no medede de wo mo aka ana se chamber for de onka hwa no wo mo aba begege na so wo ye panin so de wo kasa wo se wo kasa yi Juma odi wa de hono wa tia ho kana to see a come die ye tifie ye ne yiri ni ma no nyina tifie e come die ye timi nda fie ye yiri no kura jai e ma no so mo kunu e jaja o mo fie ye ma no mo bebre mo timi ko suku a ye so mo ko e jaja se ye die timi ndi adentia because o ma panyi e ma e de juma hyen sa wan timi antia to see ye sorry ye kan ade a chi ye da mi adom ade asa chi ye o ma panyi won ni fie die kase no mo ma sa ni fie kase no mo e fie o ba je sa wa didi atwati die no ana di de papa bi now so from papa bi fa no now so bi sa no say yeah ye di him say ye juma odi one ho no ya di ya na ya nya bi enu mana ya timi ada ye man say ye dan ana pa ye da so no ye timi ada na ye ya keke because nanu me mo amu interview me as a minister asema ho kan media for the Ghana for the United States. What your contractor for 49 billion Ghana cedis. Because say, and you look correct. And you say we are more panel saying you can look over. Yeah, both command saying young Tuano, no fetch it to Embra. Let's see now what you are saying the breakdowns will are back. And now parliament, you know, budget review on there and it's by records or parliament to see or see 10 billion. What's your contractor for? What's your contractor for 10 billion? Now 49 billion no it's that now 49 billion you. It's that 10 billion. Which means in conform the agro. So the time has come say, yes, ye anger actually munomu say, ye Amudi adi abrache 15 billion plus. So see I can say better control because some of the contractors, you know, omu site egusi ejuma. And the anytime atomu reaches advantage of a project, you know, omu register certificate. I mean, at the same time, no interest on delay payment. Egusi kosu. Now, you see, I want some back where what they are sending in. I say, what buying the contract? How much contractor for? Only himself nah, only ejuma. Yewra Emmanuel Cherry na ye Chief Executive Officer Edema Chamber of Construction Industry na o te so waka say ye ni anje nche say ehia broni a waka twi wo mo sika ye sa bantua no wontua na so afo hwe sika sam so say 10 billion watua ma wo mo na wo che say no kure bie ni ma wa kire mo e otwi mo no ebusia sa wo de woni kire mo ewo eye suku ahodo be se aduanan ensia ya ye wo ewo mem ase no mo e basa chechefo ye nhwe na ye ma wonom entity ye ewo mu no a Penyinfo ya wonom so di dwuma wo ho won kabom committee colleges of education teachers association of Ghana wonom eco strike na enumu na wonom kire se so afo ya wono hwe wo masua so na asam krampa won de ebetu dwa na anu adane nyina ne se omu July bosomi aketua no enya ade won sabeka ne no na akohenya mu amasese de omkoko no apai kra kire se nya ade wo mo esa akwa ye adwuma biem na so ye ka se ya sitak president Yera Prince Obehima kire se omo ba be konhia di ahwe se wonu magirasie ya wo si ye no wo kɔ nanim anase bia wo san ate abekire ebusiansem we se wonte yenko Yera Alfred Otabel Afo wono na national coordinator the Teacher Training Association of Ghana waka ye ho ewo ahoma no so Yera wadaroma ote enkan wie yada wase abo akwaba eba prem to breakfast so Sompa Medase me obi so good afternoon me chiam we tie for ina so obi anso ejo so me gidi yesa wa pomo ye Yami adom na po media ya pa Sitag wonu matu atia ya wonu mati ensinsan so be na dia brem wadaroma Okay medase bio mefa kwanya is na machia teacher trainees or my in all the 46 colleges of education abanu sinsan so a strike na dia brand dia bebre and business CCI yehu de ye as student say yen kofie say yen tena school no ade ama school for na confused it was a bit more than a month now especially from back this overflow job in public fashion that often could be offered being say the of school 1 month ni so be ambassador na yakoya na say buy nti one of the challenge financial challenge sisi a ofo no ebi mo kwa rent ya momba most especially the level 400
rental agreement, be 4 months, 5 months because of the academic semester, no, it's in. But see, I cost to be 5 weeks. Not teacher from my class down. That will mean if the calendar is extended, then students necessarily almost could take from more landlords. Now, almost not school no more. America credit said they're on meeting me calendar. Strike and also I'm insecurity about school no more. Say, Besha, I take sure of although there are securities in the campuses, but I take sure of because of war, parents should be a war. I am now more than 10 years. Say a culture or more than 13 years. Omuni wa na school for no sabi ye mpanyefo de but obi enim say school ni de school ni obi hia opanhwe kakra ye nenam akoye say bibie enkoso nti ye ko epp anyhow. Colleges of education started adesua no pa say 6 acha 6:30 na omowie be say 7 p.m. Nti school ni bi our school our year college of education ni bi ade during the day we hu say why busy or share the or class in America ka be rest we are no class or ade but because of strike nti am a student na boasesa. Just recently at Tebubo College of Education one of our students ekohwe ne nkwa nipa bonefo bi ekoto share ne so ma ochicha no sabi nasem odeko ye feel say strike no anywhere na kasanse miemba nanka first of all your students no crampo no it will be very difficult say nka obekwa abontin in an odd hour and as all time be mo akoshia sa akwanhia no nti strike no de ya mienim no krani a house students pa enti se wadaroma na me pese me bisa se de ekoso nyina no wo boboso wo haw ne doso anamoto be na moye mo adwense mo betuo mu ni mpanyimfo ewo apedie ehwe apedie ho nsem so aya adwense mo behia ana mo ka bie wo mo wo mesue mo no e de ba adwen na moafa e wasade we ho. Okay, anamoto de YouTube we as an association we started taking steps on this time more see tag here almost survey notice of strike almost can survey intention na some person almost strike and sana a week later and almost started strike na nkasa nti yes started an impinu for the dim komo bebre ya share minister of education twice in fact just yesterday your meeting minister of education ka ho bi na prank of principals ni na so mpanyifo nso wo hobi nti ye ni gtech nso akasa even ye ni stakeholders obi okan wo mi bia ye ni omo edi nkomo a in fact for the past 1 month feedback anyanya na say they are doing the best they can to get our teachers back to the classroom but kamia say nti ase emba papa nti amma teachers na order so fie but another meeting no yenya positive response. Minister of Education is also share C-tag in penny for fair wages and salaries in penny for womb. Any National Labour Commission penny for nti omushia na akobana say C-tag say they are making headway. And I think Parliament also invited Parliament Education Select Committee so invite C-tag in penny for Mamuti said the semineko. Nti na although enyoma chede but we appreciate the effort that has been put in place so far. Say yebehwe na teachers no homa back to the classroom. Nti anamodi yetubebre yenye yadwen say yebejai until say your church for no homa back to the classroom. Okay, let's hope for the best. Why you na yehwe se bibia betimi akoye na mosomo ho atomo why? Yeah, that's it. Ebusia ni pa ye ne twetwe nkome Yewra Alfred Otabel Afo no na national coordinator at the Teacher Trainees Association of Ghana just ensemo a ekoso sitag almost strike ho nsensemo nkomodie ene nkomotwetwe na ekoso e. Yefri achachafo de hu a yenko mfimfini mantemu na ejachenchem bi na atọ enam saye so emadankura beburu nwotwe de ni nyina ho kan ajapade nso a ahye esewoni ni waso
ntoma ka ho afi anom no yahodo success pub kura hye baabi anyuno dwo abinom de wona kwa hye pono ase ekeka ntoa bom na ne nyina nkamfu ano de ne nani sempa ekirei de na ekoso no se de gya no esi hyefa ewom so okra bi anto de na nso japade de o mahwere bi papa me wa ha driver sai wa ha ye juma enti ya ti ani wa ye bendu ya ho andu ya so ya ti an se o ha na bibi ade ko ana mi ya ba ku bisa se are o mo pompe tai bi wa ha na ya ti an se bibi a blastic to so na ni pasta ti bi ana ani hu se je free sport bi wo enchen ho e je free ho ba serious je nya e try say betumi aye bibi asoport wo dum no na e se ni wa ni o ma ko e jana na odi nti ya ntumi ye se ni o ma ya pe wo ho no nti bo ama e flo na mo bisa ya ti an no melansis na me ka pipa nyina ka pipa ni yi ya me de ba ya ni na ase e wo ho me ye ka se me de ko aseman wa kwa ya de but that printing place you ho me de man se on ka de obu ma me ye ti an no Thank you. Yes, we are now. It's a na ba. We are to tia you do. We answer the video from inside. We answer the blast to say the car type. You do have a paper. Yes, you don't have to do that. You say you miss it and not again. You do. Into your kitchen and service for me. Or would be 80 million. Into your baby and not against it. It is an na milia ye wo mi shop ba ko ye duma eti post ko fa me am committee ni ka mi du na me mi say ija ato ha ti ya e si gidigidi ala mbi so mo say o ma fra fire service o mo so mo from mo a enko iti awana na me wo secretary no ne nama na me am chief phone na me friend say sister part ija to e man tem na ya friend mo na so so obi am from ti me friend na na no so ye fast friend in within less than 5 minutes and a fire for no few one hour on the blood you on my idea pass you on what dia ma tem be na best cry eno ye wono mu ana wani sem bre jano etoy wo hwese printing press ne pa bu nyina e hia set bia na e be hia hye pa na odunjwa adwuma ko no sade wo cha se wa party no eba beduru ho no wo mu gina ho be se don hwere mienu ansa na wo mutumi adum gya no na no na pani a otua fa ya no wasemfosu dio3 portewia echemu se no kwasem ni wo beduru ye kura ba bia nkaja 500 a wo benya nsu afiri mu de adum gya no empotam ho bia ebi ni ho enti dio3 edito empenimfo anim chichu ene wo no ma hwe nsu ahonsam so wo mpotam ho ena afi assembly no se wo mo ase hydrant ne de wo benya bi wo mpotam ahodo na atrenchen bi sisa wo motimi aso mo ntem challenge na ba kono se ikikan no ati mu fo ha do mo aboan ya ban pulling and no lifting ne ade ati mu fo ha nya me infan na tikese de ma osima mo ya de especially the station na two so here crowd interference am say you do mu jana am say for so say the charge enti oboba be interfere spaces in nya the last one which is very paramount is say ushemu a ha be bia ni ha some fire hydrant this is puma barrier hono police barrier hono yenye be this is for nyankuma se anasi ko usuka nti my proposals say as hydrant yenye bua ha kama mo pese mo ku de we am so mbusu fofo no ya kan to am so mbe nkuku to mo against the provide a fire hydrant here we are here to see or witness that nti yenye fire hydrant for sa enti do I to nya Ochire portewia a oye fire penny e wa asemfosu na ate se na wo kire de nam so mu agya no wo mo cha yansa wotimi adum no fire hydrant ebi nim potem ho nti asambere mu awo ebusia ye de ani kire mu e wo kan kire for penny demand isi amanyoko ye ne wo no na yeti breakfast chief executive officer edema at a Mills Institute no ye rakoku enyi doho wano so akasa di tudwa se yewra Evans Fifi at a Mills mapanyi dada ya wanya ne baby ko se eba se wonsa ene na enya adwuma biemu a nya de obepopo ni ti kra fi se wo hwe kwan a na ebra yewra Fifi at a Mills tiase no wone no edi adwuma na owura na ti ko ama ne da biara da
esumo ewiemo hemo na wone no a na edika so bomu nte no ene kra na ye na hoho a se wanya kwan se wone yewura ata mills ne ho nam bibi ana se ne dwumadie bi ete se ne school no waba bedi animu ya ne ma eka ekonkan ede ma wonom na ensem wese nyina woda na de wabra nwoma bi a watwere ya ne titru yewura fifi ata mills ne nsem ahodo bi a wote ase wo kan ye no ewom na abakosem ye betimi aboa da chinchirima nso no ne nyina da akafua ewo nwoma ni mu no na wo pa ho entoma yewura koku anyidohu wo se ensem se de kyerɛ. So giving the opportunity, I'll still serve him, and I believe that service to the country, service to our leaders is what is important. You get some other leaders who will not give the opportunity to serve, but this gives him the opportunity to serve, and I appreciate it, and I think that I'm happy. Saying 24th July 2024, 12 years after he passed away, and as you know, and you've seen, and it has been said, it's not only about him. It's about Ghana, and I think for me, that is where I want us to put in the event is the Ghana flag. No, so yes, about President Mills, President Rollins, President Akufo-Addo, President Nkrumah, national issues. For me, Ghana first. Thank you. Ebusia kanetwa for the Mendy Amanyoko ne yewura koku anyidoho ena wakasaye. Yefri yewura koku anyidoho ho ayenko emrase badwafie na donkuma wo badwafie ho na ekasai. One must say Alhaji Mahmoud Bilbo Baumia, Ghana Mampany Abadi Chone say, Ukra Franca de Morsono, na 2024 the chain December. One no any agent say and Twaba man on one Sanson twice with you no. Papa say one Mampany that John Mahama, was a woman diano Babaye pan will be actually do bit me ayo. And on a don't come nature say, one more working to the one epian coma, what being pa or be up a paper say, what your chenfa won't beat him no, a day and Babaye. Na Ghana mranen chiama ya dana boson kese kotoso no nso no eno ohwemu article 111 enya agenda no eno ka ne pefe e kire se mampani abedi akire wo ho kwan se wotimba na wone no edi sa aka so bom no na ne nyina nkamfa no wo ma se da kyena de ekoso na no yewura mi ada de betu dwai no wo mra ne wo musabusa no nse ne wonyi yi ano na sompanse ntwerofo nso mfa bi magana fo nyina ente ne num no de wo ye bandamra se badwani yewura Ahmed Ibrahim na him sasemi Ghana are unemployed, the highest in the Fourth Republic. This has never happened before. So tomorrow when he comes and we debate, we'll find an antidote to all this. This is what Ghanaians want to hear, and the Constitution has given him that opportunity. So he should not just go and stand somewhere and be saying somebody should come for debate. Ghanaians are in Parliament, and the Ghanaians are those who gave him the opportunity. So he must come and debate Ghanaians on the floor of Parliament tomorrow. So the NDC Minority Fund is believing that Alhaji Mahmoud Bawumia still has the audacity to call for a debate on the economy. And if he does, we are creating that opportunity for him. Despite his poor economic performance, he says debate will solve the problem. So we are waiting for him. That notwithstanding, the NDC minority has lined up a crack team. So tomorrow when he comes, he must know the people he's coming to debate with. A crack team of debaters for a showdown, and the following are they. Honorable Kweku Reket-Hagan is the chairman of the Committee on Economy and Development. So we'll debate the economy proper. Honorable Isaac Adongo, he's the ranking member on finance. So the debate is going to be on finance and economy. So Mahmoud Bawumia should know the people he's coming to face. Honorable Thomas Ampinyaku, and he's the chairman of the budget committee. So they just presented the budget and we are debating it. So he must come along that line. Honorable John Ablai Dinapo, and he's the ranking member on the Committee of Energy and also member of the Finance Committee. Honorable Eric Opoku, and he's the ranking member. He's the ranking member on Food, Agriculture and Cocoa Affairs and member of the Committee on Economy and Development. You all know our cocoa, which President Atta Mills produced about 1 million tons. President Mama produced about 969 million tons of cocoa, 1,000 tons of cocoa. Now, Dr. Mahmoud Bawumia has reduced it to 450, and he's struggling. So he must come and let us debate this. This is the law along which the debate will continue.
Well, Ghanaians youth want to know how we are going to find solutions. Damra Shebedweni Yura Ahmed Ibrahim and I say Wobo one more. Wase wa no wa bie wa adwemu no wani nyina se edachna Alhaji Mahmoud Bawumiamra na wone no ndia no babaye e wo sade opese wone mempeninda da adwama hama edie no safo no nyina abia obetim no wo mo edi ate se wo bo register no eno da MTN Ghana edi dwumedie bi na woto ne di se MTN Editors Forum ekoso e wo Lancaster Hotel ye no wa Santimantem Kropo Kumasimo na ensama hodo de bi to dwa wo hopa wa bra Penyipaya wono technical department e wo northern sector MTN Ghana wono ne tua no Yera Charles Osayakoto wojira simpie ne apasona wo kasa no e na wo kire se ne ma de ebi e ha wono papa ne titru e de fiber homa hodo ya ene na ne na me forma enam so e ma wonom network e wonsem no etimi gina wona so de ma customers no e ya de a wonom FM papa sense e kwai ya hodo ya e koso companies for bi wonom dwumedi hodo ya wo die ente no enam so e ma fiber no makoma be sa hanan aduoso baako 471 fiber e na chese otwetwe mu a enam so ma won dwumedi na timi toto ape e wo kwan bi so eno nti wakoto asrempanyimfo se bibisa ekoso a woma waso ente no ho anam okra obetu e de afa na timi aboa ama wona ono omudi dwuma no so no bibia akoye e de ama wonom e wo network nsem ho na bo de fiber ene ya kunyan say you problem pa e wo fiber some say baby ene nam no ye de bi fa so ye de bi afa so and baby ene nam ni na no amanfo e de etucha ni tucha bu no de baby e ho e ha dwi pa ye road construction areas me pa say see hwe wasi road na free ahema kokoben e kontra ye efane ye bem nti e hono etucha pa any other say ye and the prebe e wo point to be a road construction e cost mostly e hono e de e kacha say o say e cost be prebe na say by e wo forma ye de ye ho Yera sakoto amana no disem no ampem ho awoto so de adesrade mu oden e de koma asase ru no ma won fibers ne na won sase so se bibi wo hon so a wonom enyema wonom de ba se won se na MTN dwumedie no ye bibia usika e wo phone so mobile phone wo yi eno na wodi nkomo eno na de send email eno na wodi ye ntamodie bia no e de mobile phone ye de it is a base sa ko ni agesi miamia no eno so no na e ma wonya service mo na se ma wonya network enti sa po no so na make say sa ahoma yi e na akeka mo bo enti se ba so we twa once it is that your man you can was every so was an 8 minute maybe as at top now say wo phone yes sisi on miamia e no na ba bo ama ba bia wo no ubenya good signal and as ubenya a signal or enti ye dey sisi miamia be bi esi ni na si fa ko a wo far away baby a na dia on sabe de e ka network Eni Yera Charles Osei Akoto wono na technical department e wo northern sector MTN Ghana where penyi kwanchefa wo tua no ebusia na asem na chi yenkope mizo free drink and 5G mizamfa nwu ye minimu na bibia enkoye makase na nsema hodo ye wo akire no yentime emfa ento amoso meso yankase aye nuaba ne munso ne yachinchimte no ye fa so mu bia so ensoso masichire bia no enimu wonu mu ahoden chapo Momadia efe Dr. Silas na wonom entime emre ubi wabra 5G mezano so energy drink kama pa yede eka ho dia ma wo number ni 0246 270221 na waje so 21st clinic wonom sciatica expert abusia usisi achi entini yesa ho efa oto asesa fa osire mokosi wanantu atiasi wanantini wono eya na etwetwen how woje ho a enje wanhwe beka wato dem eno ntifo ni kire mo 15 branches ya 21st clinic ebie wo mama fa na nyina ne kona sciatica yade no yensa man na yade bie fi wutiri so ekopem borra no se ye wo se mo brebo mo osa anasa won how no so no yenye ensiti mpomo enfama ebusia bomode machine treatment wo hosa so na machine papa bi ye no ewo ho massage no 0540311311 and 0249
311 yes ye kwa Europe memu Germany Italy anase Belgium na wo me so maybe a wo so Europe abrochi memu no ye the 1 month tour e hihye so ntino wan kasa fa phone no na efra ya na se book appointment wa bra WhatsApp ye e wo number is mu ye kokoo ensafoma na se schoolfo ebusuakuo wo ya nkrenkrekra na ye beba abehwe number no ye 0244 915-116 0244-915-116 na yaje so na wo hwe said de nema esiko obi wo ho a watena se a wontimi ntena se straight ete said de ohene yire matena wo behu se wachia ne ho kakra watena kema na chase nema nhye da nkoye mfama no ni nyina da eye kokoyi asisi yade so amobi esisi echim akwa baabi ayam team no how ede eti yade ene yade nkaye bi na ebre ni pedua no 3 Herbal Center say 3 Eco Capsules Coco Master no eno na wo hia na wo de atu sanyale we ase Dani Heba Mr. Eba Pidank ne Kolnak ebuso ewo ho 0546-107-107 na ya je so wakwantu ho nsembe CPS ta ewa bra connection man ebeja wo sikade dia na do wani chemu ewo Express Group for wo ewo Kumasi Asafo Labor Runabout anase enkrankeneshi first light wo Tema Community 18 Lashibigoy Filling Station ene mia kan ye bi eka ho na wonso akwantu ho nsam ne bibia timi akoye e de amount one man no 0249 000 448 and 0508-111-343 na wonom etimi ajo so OCP Ghana Limited the fertilizers ahodo aba what the OCP NPK 50-50-15 and the OCP NPK 10-20-10 no aba me so wodo mo anase yo atokwo wodo nkatie wodo patra me so ya no akwa hwehwe bi e wo baabi a ye ton agrochemicals ne bi na watimi apebi e de akogu no baye no so na so doso ama osika so etimi adoso wono mane ye 0555-909437 and 0555-909433 na waje wo so edro wakwantu ho nsam no so no Institute of Expert Travel and Tour Limited ese ya fe bi bedan wono mwate na wakwantu no dadia no ma wonfo nkodu fa wa bra ho nso nkra na wosika sam so no bibia bekoye dia ma wo dwumedie bia wudie bia no wada Roma ko na won to also wa brochi ne kodi na usika sam no enyina ye fama so for line second gate e wo soja for barracks ho no e na ubo hu wonom 0539899915 cloud internet wasope internet e betimi akoye dia ma wa hodaso wo mo na ebe kontem wa bra kwansidie twitwitwitwi bia mamu dia na ye cloud internet top high upseat love fm e na ube hu wonom e wo security won sem nyina so no fakodan won 0202-699-110 na Abe Herbal Clinic wa Tano Sapatapa new site hwa me so do Tano Sapatapa junction hwa no branch wo sane ya na usafro ya no won sanifa ho pe ehwo ena ma me Abe wo hye wo se be ma wa yemre won pe metre ya de koko ha si tre ya de ena afa ya de nkan ni nyina no sickle cell ya de no wo se wo to ase 0243-345392 Mame Abe ni mano no bomodin afre no na enema enkoye emfama busia ye kwa aba wa bra ye ban sam dodo na no na eweche be me bia kwa koto no ankasa ni nuaba adan ya opese owremu e wo Canada ensam no dodo na awachiri 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540-311-311 0540-311-311 That's a 21st clinic. Womu ye sciatica expert. Introduce
Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Kuafoi afuye na saduru hobi mu enti wo dwedwe fertilizer afiwei ubayusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso doso e ma woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu o baabia ye ton ya yoma e wo man Ghana mu enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yekina homa Ghana and Africa kuyayo Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hianye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina me beko me nkrata krani ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otredidi musa no Oh Express Group adarumenti akwenti waye for opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK and Germany say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi Asafule run about Accra and so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Akituapa.
Emma Akatiapa Sompa 93.1, Sompa 98.9, Sompa 90.7. Yenina ye kan Sompa TV ho na awia prem to beka se no ye de airtime mo ye boy antabam ne to fa so kode bresiamoa ya wotu ane nsem ojabu ne de ne akyeremo e won 15 mantem na ebusia asemo a esi won de jese ye nua be ma Erica nan ene betimi aboye nkyeremu sa brantie bia wo ye friend na Kofi Amofa wadi mfinhia no aduasa dodo na friend Kofi Yesu odo akasa ne nua ba ya wanya mfiensia yeso okwa akoto no de akọ Canada. Eric ensam ne motesen wadaroma meda so hini sani uri kanti hono sanete aga dan wada ni nyanti say uri abako posifo ensa akano na aga Central East Regional Police command no omonta ka branch ni di try ko na say abranti your friend na Kofi Amofa so ni no ebe so mbe ejafa ono ana ade a wahwe na ninua ya ni ene kojo kudo brafo ya ni ba mfishia nsia ode no efiri nyame betre ya eno eye kurukuma ewo achim ayedi ya no ewo Eastern Region of Afia Ayedi constituency ode na bre no ogomu abujumbura mto hwe no na tena nche na se bi ono no kurukese mu no onhwe no ntimi ntamu na nkuntimi emwa na ba no na eno ana branch and din ene Nana Kofi Amofa din ene Kofi Yesu yo he say no hotre na wasika ntino so he na police ke bi no di tu kwan odi tu bata e de ko Canada na Canada okono ni sika ne sa ntino o so he na ton akoda ntino aposi fo etremu a omo tete sa de na say Kofi Yesu de na no ntino so mo he na obu pusu no no omo tene kankan ne sa ntino omo pe obi a oye ne ho say oba beto ofa prato ntiane de ohe eko Kofi Yesu ho no mo a Kofi Yesu hwe ya oye say oton akra no e de ama ntiane na police fo no za okay na ese ne tete no no krende no mo hwe asa branch an bi ene Nana Kofi Amofa e page na owa police fo akate na obo mu nhwem na ro se mbumu a bujumbura an no si mante ma da no na da enyumre be se no ndu ho ana police for her mko kire abranti a ni Kofi Yesu ewo Bujumbura bia ben obolo estate do a omo eni mo hono go Bujumbura ana ro nsemi esi ni Eric Mayana se Nyankopon ya dom ne yese hia nchemu bi ebesa ba wo nche bi nua be ma Erica nan ene oto nkra finfinfin mantem de mayen ene na enye Erica na de ya wo kanko nyame de chen a ade chen a ye di UN day Ghana nso ya babo so pa se eba cha traffic na ye beduma boa amase atimi atu ne no na wonu mu ye nhyamu kese e wo na ato nkran ya na asem tie da so ne se enya de ye gya akura bia wa akire ye kan wo mu nyina bom na ye wo mafiri sa ha no mama Dr. Efisa Zakaria wono na wo ye pani a otua no wono wo mu di sa nkomoyi na ekwawie ye no maame Jackie Oyima wakasai na nenkasem no wona ye executive committee member Edema Coalition of NGOs no na wo kire ebase ye fa nkwadade wo makọ amanfoforo so adwuma edi binum kokoyo sabide ne kra anyina ne ye de wo makoye na afi ya babo so pa se ye bedom aboa ye ntimi antu ase ye kra ye bete so ama aka kuma bi na government aye me wo adwuma ni mu ntima ka se government ni dia na meboa memo toda na ye broni be ka se challenges bebre wo hono toda ye be se abai discuss ya ko afiwe say human trafficking secretariat any agencies are abai abo mo amo adwuma so mo ko ni na no SAS can even go say a better say we di budget say Boston ye nti say ye this kana mo de ejuma nti kaka ye extra buy ni say so audition budget me ya on release this kanema agency because o ma ye crowd so mo be ye ejuma no o mo ye but at we be ta o mo chia mo ma ye ne mo ama ya te o be bia no e sika e fa me kona afi so asamba kwa make sameka ni say toda say ye posta ade ye di enye ya na political interference is the bem opopochi obi a wa fa akola bi a wa stage akola na human trafficking mu a o use the exploit akola na ko wa na MP bi aba ko wa na openi bi aba ko wa po ahemfo go tumi ba no maka say afem no mi fa ko fie
no ma me Jackie oyima oda NGO coalition na no na ate se wo kire se de ani asi abra ye pese yetu mofra nkuma ye de wo mokwa amano ne ekobo bra ense na no Ebusia yemfa ni nyina ensia se ne yemfa sedama wa woje brani adagetie ye no ye fa sedane bi nsoma ye rua asante ye boa Benedict kwaku ye boa no me ankasa me name aso panyi ye na se papa ye ku cover ne ke jando of green mama na wode no ha se nom wono so chinchin fidie ni fruma e de maye Mrs akosia so mu aso dela Mrs Japan no na naire e boa ye e na buzi the caption mama me ya grace ade pardon or de ene ne mro so nyina e boa kase News Korea was Sompa 93.1 Kumase Kasia dem Sompa 98.9 Kwenya kwabro no mane ne dom esomo ewo eyesunyane ena Sompa 90.7 Papa Toast ne systematic monso edom boa yesomo etoma de hye yom wapo ya na sebono poye mantemo midi de ohine yire mame ekua yeboa esiama ena afi ejapia apamdada the triple A man and there Reverend Michael edu wono so bebo ye chidom ewo studio hase no mabibia so etimi ekoye we salute you Rev Nyankopon koswa ensure amesa papa bi e de eyasompan komo no eto aso amamo. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back.